tentamenu enakwechu mabambu jami mpinjino yamerela chunati kuwaha kutenta machengi kondosheshi kushilangana mana kudikwasha umuna mkwao mutratela kuhandela hano wa maseki komana mwifukuda lelu nafuili kuitwala kuboma yekerengi chengi kulonda chweshi kuhanjika na mabambu jami anakwami mudi mwanta anakwati kumudimu wakutangisha izuda nzambi kudi akwao anyanya kudi humangana na uchinga neyi kuna kwadinga kupompa kwa wanyana ya anyanya kuna kusakeji shikola ya sakeji dichina afiri ni hanjiki nao kulonda tuleji kulema kuna wanu mukutizisa akwao izu danzambi munatenta mnanami bwambu denu neidikalu wana Kennedy Gajinga kuzatila hamu na mama yetu Miriam Nyamwana kufuma kuchikunzu lemba za ZNBC kutusaka tentameni kulonda mtisha jivulu jide hambidi yetu Luka chapter 3 verse 53. Wakikaramanta kumtanga waya kwa bahanya kwanto indu ambaka kumako. John chapter 10 verse 27. Anyiko ami atianga izudami arondera ngami na iruka. Efesos chapter 2 verse 1. Ninenu aya antishiri chumwadinge afana nyironga yenu nishi. John chapter 10 verse 11. Ami kabinga warara kutura umu indadani kuka. Aroma chapter 6 verse 23. Muronga ufweto wanshidi kufa iranga chamkunkuru chansambi iwumi wahaya nyaka mude Kristo Yesu mwanta wetu yetuwa kuikara antangsha wanyana ya nyanya tunalondi kulonda tushimuni warara kudi anyana ya nyanya udu mukanda wa nzambe neitwa chitwatamburi netu warara wekara mukanda wa nzambe uwoku mukuwerera mwanta wetu Yesu Kristo kulonda tuikare na umu wahaya nyaka netuna kumona mumpate munu heseki hadi unsa una mbujo kide kudi unsa warara ni unsa wakutwamba dichi tunafuiri turumbururi unsa warara kudi anyanya kulonda kumbidi nuwena akatweshi kukura na kushimu na chengi unsa warara kudi anyanya chengi mwana nasagi nanka chimwenu chenu kwishi chimwenu inyi chimudina kutangisha izuda nzambi kudi anyanya mulonga mudi muwejima wekala na chimwenu ndi yarete shanga mudi mwene okutanda na kuyakumbidi chimwene nchimudina chu hansange kutangisha izuda nzambi kudi anyanya enzanga na kudiza izuda nzambi kushikola ya muru kurumbijoni chuma cheneni chidina kufuida hansangu ya kudiza anyana asande siku mazu anzambi ikuwekana na wa chuma chikwauku idanga chuma chichwaro ndanga diichi chakwida kuidisa anyanya izuda nzambi kulonda chidina ukorawo kwekala ho ensangu yimo icho ashinda menanga yakuideja anyana hera mukulongesha kwejima kuchwalongesha kuitangisha anyanya chinga ushinda mena chuma chimu chakuideja anyana ensangu yekutena mwanta wetu Yesu Kristo mulonga dikwekala ensangu yekutangisha anyanya kuideja mwanta wetu Yesu Kristo chenzi muno mumpate amuno mwishina ochafuiri anshidija kuna kumtondo wa kurusu na wafuiri amujikiri na wa 10 kwa sankidi licha kuideja chechi na kuideja na kuyidukisha neyi mudi mwanta wetu Yesu Kristo dimna chosho kuikara wa mwino wao okuyamwina kunshidi ja dichi niwena atweshina wa kumkwera kulonda cheshi kwa na umwa hanya tunasage mkulumbi junior mkulumbi tupangu ne chimwenu chenu chidi chamchidinyi chimudina kushimuna izuda nzambi kudi anyana ya anyanya chimwenu chenu amuchima weni chimwenu chamchidinyi tunasakiri mwana chimwenu chetu amuchima wetu kudi akwetu anyanya tunafuiri netu nuwena atweshi kwa mwinewa atweshi kuiruka warara netu ashimuna dehi kulonda akatweshi kushimuna chengi
kulonda kwao nawo kumwiruka Yesu Kristo awarara yena dinjiraho yikuduchengi nawa njira ikwawo eri kumwene omwandi chimweni chetu unasakiri mwanyi naiti mnawo shinenu eni kufuira kwenu kudigwa kufuira kuikoka wenu haka mwihi ronda tweshi kumwiruka mwanta wetu Yesu Kristo kwiji mwanta Yesu anatweshi kumwiruka ngai kuda nyana ya nyanya tutwesha ngai kumushimu na mwanta Yesu kulonda anyana ya nyanya amwiruki dichi kwesekesha na mukanda wa nzambi nechi kutanga mukanda wa Aroma kutangira mukapetulu kamwi 10 kuchindira insona havesi 14 na kuya kumbidi chikuwana anchu ejima adina kuyinka dosesa loko na kushimwa na nsangu yayi wai nawa heha na chikuwana ana chinduhu jinkisu jatambulanga anchu adina kushimwa na nsangu yayi wai dichuna kuwana anchu akwela niwe na tweshiku ikana dosesa loko tia nsangu yayi wai chinga kuikale nawa adina kuyana kuitangisha kulonda tweshina kuidisa nawa akutia ngani era kwiruka ngacha kubula kuitangisha dichi chinga kuikale no muntu wateranga kuidisa anyana kulonda tweshi kwiruka insangu ya mwanta wechi Yesu Kristo ne ya myumu hichuma chakwida inami tachi adinga ne mwana wa Sunday school nechi dia kwechu ejima idanga mukukoda kwami antangishi adinga na kuchutangisha cheri wakazi mwawo anafumude kudichi kwa dinga wanyi antu amahuru adinga na kutangisha Sunday school dichi hichuma cha nkwatiri nami hamuchima nzambia kondesha mchima wami ninami kulonda nami ncheshi kuchwareka na ina yuma yadinga na kundisa au kudia ntangishi jami kulonda nami nicheshi kuidisa kudia approach dichina tongo joke nami di mwaya mchima wa nzambi chinga kuida nei anakudisi de yuma ya kuma mukanda wa nzambi ine nawa chinga kuishi mwina kudia kweni ina yuma ya kudisi dugu kulonda kuchesha kudukwasha muna mkwa dichi diafumini ina minu kuikana mchima wakuntambi ya kudinza mkonda nami nicheshi kuchwareka kumdimweni wakuidisa anyanya mazu anzambi chuma cha msanga mnangashi mkono mchipaka enemu shishika kwenu nyuma nyarete shirika yenu kwatu kumdimweni wakushima nsamwe wanini kutangisha itutanga kuna nyana ya nyana enga kwesika mgushinshika kwami tunamone kwiji ninami nadinga mkwanshidi natiri usida nzambi dichinawa nadikuhwerereri mahana twatakiri gukonga mu wanzambi tunamone kwiji akwira namonde nawande chuma chachiwahi ndi Yesu Kristo dichi hina kenyi nami ichuma chachiwahi wa mwinu una wande mu Kristo bidaro nami nkawamuko dichina afiri nami nugudi anyanya nawa ronga dikuchina afungejuma wetu tucheshi munduka Yesu Kristo twamwine nawa diana afumwana muchima weniyo ikushimula eri masambiri kutambura wamwe ndi engamo mautamburi nga wamwe wanzambi heno kanda mtachiko ushimuna kuda kwenu eri mautamburi nga mata juni chuma kwele eri mwaka iko wamwe wanzambi nekwesekesha na mukanda wa nzambi chikuwana anachudeji hohu chuma chimu china chweshi kuidai munchikulonda chweshi kwa mwinewa ne chikuwana nsangu idi kumukanda wa yuriru chikuwana kumukanda wa yuriru chapter 16 na verse ya 30 na kushika 32 chikuwana wana mkurumpi wadinga mukadhe wa ikwatiri Paulo na Silasi dichi chikuwana kwa dinga mtentanshi kwekuna kudiyuma evuri ya mwekeni inkumini na kuyina yuma chiridi ona muntu ina muhaya mishide akwinza kudi Paulo na Silasi akwira ndi nawo akurumbi eda anyanta aminu kuchwesha kwira ngai kulonda ncheshi kwa mwinewa amuneje ho kwida chuma chimu chakwida nawo ida kungai kuhwerera kumwanta Yesu kulonda ucheshikira ngai kwa mwinewa dichini nami dichuma chimu chineriri na kuhwerera mdi mwanta wa Yesu Kristo kulonda amina amini ucheshikira ngai kutambura wa dichi amina mkwede mwanta Yesu
Diana afumi nami nekadi umu mchisaka cha Nzambi nejo china washi Nzambi mukanda wendi akumutambura mandi mwantawe Yesu Kristo anekali anyani nawa anengilide mchisaka chindi nasagira kulum chipango Enga man. enu weni wa mwini mautamburi nga mafaiteri maru kompero ta hindi malomberi kudi Nzambi ta hindi mweni chuma nchengeri wa mwini Tunasagira man. Mwana kutambura wa mwini weni igo ikwadinga kufaita mari kuchipompero ko ndikuji twasatiri ndimu idi yejima kuchipompero idi yejima yakuditisha nachi yakutisha antu kwa kwira tutambure wa mwini yokumana wa mwini umani wadinga ho chuma cha wana akukuwerera ho hejina da umuo dimwanta wetu Yesu Kristo mwana kongo mweneno anyanya anatinda mchaino mpinjina necho adina kutira chumna kuosha hansangu ya kulema wakudiza wena isuda Nzambi mkanda wa Nzambi dichini wena atera kwikada anjo adiroonyesha impinji yejima yakwera neyi kudi kutanga mazu Nzambi neyi kusande siku atera nga kujinga wani chinga chweshenga kuwana impinji kuronda chweshenga kwena kudiza mazu Nzambi kuronda chweshi kukura mkumwiruka mwantawe Yesu Kristo idanga neya kuchwesha kudiura yuma yeni dichuna kumona anjo amavuru muno mpate amuno mwishina adina kukura na kuira yuma ya tama yuma ina brukutia Nzambi kuwaha muronga kufuma hawansi wao wena adinga na kuikurisha chacho wae wani kudampwali jao na wanu kudanchu dichi atera kuikana na mpinji ya kuchwesha kudiza mazu Nzambi kuronda chweshi kuikwasha kukuhanda muhandiro ya kuira achweshi kumwiruka Nzambi dikwira ngai kukuhwerera mwantawe Yesu Kristo kuronda ko wasini muntu ni mwana achweshi kumwiruka Nzambi chekubura kumwiruka mwantawe Yesu Kristo dichi chinga asambira kumwiruka mwantawe Yesu Kristo kuronda chweshi na kumwiruka Nzambi dichi chinga hoho achweshi kuikuwa na mpinji omudimu nafuiri kuwasha achweshi kuika na mpinji ya kuchwesha kudiza mazu Nzambi ampinji tunasagira mwanta junior mwanta chipango masona wakumisha kudanyana adina kufichira chaino mpinji ngosha nende kuduwena tunafuiri kuikwasha kuwanya netu wa mwini mundu Kristo yudo hada kurumpuko indikuja tushina kajuku iranga nikudi ejima anyanya buronga ejima yetu digutuna afumi tunafiri kuikongo mwenetu twadekenu na kuya masande siku yetu kuronda tuti Isuda Nzambi tukutia Isuda Nzambi na kutambika tweshikwa tukuhwerera chengina wa kuronda twikari niwi umu wa hanyaka una hanu wa wana mwana Aroma chapter 3 verse 23 mronga ntweje mana kutona kanga nibishika mwashikira rubandiro kulema kwanza mnabushima Yohana chapter 3 verse 3b muntu kutwesha kumona wanta Nzambi chinga na barikire chana kushima Yohana chapter 1 verse 11 wenzili mwindi yomweni anti indi yomweni ya mtambiri wayinkeri wanta kwikala anyana kanzambi yoweno akwela mwizina Yohana chapter 1 verse 29 Shuguna achiyo wana kumona Yesu udina kuiza kudiena nini Darenu mwana kamkoku wanzambi mkokumishanshidia kwa mpata ya mnu mwishini Luka chapter 1 verse 18 Tienu mavalki Yesu Kristo chamote ruma maindi Maria kudi Yosef eno ukanda msoke jini wa mweni udinivu mudafu maudisipitu wajila fumu indi Yosefu wa tongu jokeri kumure chadi hino tongu joke yumi kanyi luka mantagu mwila na kudena mkota hini Yosefu maraka Davidi bayi utawa mautambra ya ngude Maria muronga idivu mudina babiri da kudisipitu wajila na kumishuma mwifukuda lelo chukwimena henaha na ukweli namu na dizuri kumana chunadinga na kutia chunadinga na kuhanjeka na mabambu jami mkulumpi Junior Makechi hamu ni mkulumpi chipango kuna kuikerengi wena anakwati kumudimu wakutangisha Isuda Nzambi kudi akwao anyanya hanyuma ya kuila wena anamonde kulema wakuiruka Isuda Nzambi na kudikuwelela na nochineri wena anasamiride kwa mwinewa hakumkwera mwanta Yesu ishidi jao anajana keni dehi ya kufuila nuwena kulonda tweshikuleja anyanya nuwena tweshikumkwera mwanta Yesu hachidu anyanya kulonda tweshiku ya munjira ya yuwahi ya Nzambi nukuikinga na kuihemba kuyuma ya tama ya mpata ya munu mwishina chakadiwani nchengi mulunguna kuinza
mpinjiyo imu 19 hours ya chikunzulemba chetu chetunga ZNBC Radio 1. Mwatentamana nami Wambudenu Wana Kennedy Kajinga Neidi Kalu uzatila hamu na mama Miriam Nyamwana fuma chikunzulemba cha ZNBC Kurusaka tunashalish wawawa.